inyambi kubwira ujye byumva, cause you're my choice, yeah. Girl, you are fine, you're latest designer. Nona nyumva ubyemere ibyo mvuga, yeah. Nshaka nguzo nsange kuri Black FM yaya, oya singishaka gupapara, onda gushaka babana, baza no kugushyira kuri profile. Alright, shout out to DJ NC the Baddest, DJ akomeye cyane, DJ twemera cyane, haka ducangacangira imiziki itandukanye. Anyway, banda tuvugiza nagaso bazo twizera cyane. Yeah, nari nabibabwiye nacishijemo yuko twakire abaririmbyi bakomeye cyane. So mufise indirimbo ndibaza ko mwamaze kubumva abaribo. So no musi rero ndagenda bameshe yuko ni ibintu bidasanzwe cyane kuko twatewe iteka. Twa turi kumwe n'abaririmbyi badasanzwe cyane, so dushobora kubakira. Nibaza ko twubakira mu majwi yabo. Babumviriza ko aririmba. Bumve yuko turi kumwe n'abamotari, turi kumwe n'abaririmbyi muri studio. Yeah. The Black FM, MC. Ngo ngwino tugibe Lori. Yes. Guys, karibu cyane. Arakoze cyane. Mwese kandi karibu mu Burundi. Thank you so much. Babakiriye gute, ubushuhe mubwumva gute? Nico kintu cya mbere dufite gishaka kujena umushitsi. Muvyumva gute ubushuhe? Dufite ubushuhe tugafita n'Itanganyika. Dufite akayaga keza n'ubushuhe bwiza. Twagiye ku mubanyi. Twabwiye ko dufite no mubanyi avuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni rya mbere mushitse mu Burundi. Ya n'ubwa mbere. Wabonye gute kwanza ikintu cya mbere? Ariko nahageze mu rwego rw'ibihangano, umutima wanjye nanjye wari uhari kuko mafite abafana benshi barabimbwira cyane. Yes. Ariko nakiriwe neza. Nawe urabibona ko bimeze fresh. Twagiye kwa Dom Bright. Ndashaka kumbwira ikintu cyatumye hitamwe Soshomura kugira mukorana indirimbo kuko iraryoshye cyane. Kandi bifite aba hitmaker benshi bava mu Rwanda. Kuko wahisemo Soshomura. Icambere nuko abishoboye. Ntabwo nkora collabo kubera izina ry'umuntu tout simplement. Ni kubera mbona igikorwa ari karakora nkaraba yuko nshobora iyo melody yiwiwe nshobora kuja ugiye ukaraba ndirimba melody zose nakoze na Kidumu, abantu benshi baza uko ndirimba nka Kidumu. Mugabo sindirimba nka Kidumu, ariko nagerageje kugenda muri ya melody umuntu asanzwe ari comfortable. Yes. Hama nanje nkabona ko ndayishobora kuba muri comfortable muri iyo melody. Mubona bonye hafi yabaye ambere umuvandimwe, twahuje n'umu producer Isopro. Hama ivyakurikiye yabaye amavuta. Ego vraiment ni ibintu byiza, niko kwaciza vraiment twaragishimye. Tugenda kwa Soshomura, baravuga cyane kuri umugenzi wa Big Fizzo. Ubucuti bwamwe na Big Fizzo bumeze gute? Ni mukuru wanjye. Yes. Ndamukunda cyane, inshuti yanjye. Inshuti yanjye turavugana cyane kenshi. Yakwakiriye gute? Dufite gahunda ahubwo. Ejo twarabonye amafoto aso kuri kumwe n'umuririmbyi wa Bantu Boy. Waba warishikiye umuririmbyi kazi Sherin Rock. Barabimbwiye twahuriye ahantu hamwe tugiye mu kiganiro kuri televiziyo imwe. Nawe yari ahari. Nabibwiye gutyo jengo mbandi kwa Soshomura hajyanye, ariko zaza kumana na Dom Bright atusigure ngenge n'imodoka yirosha tubwiye umuririmbyi w'umwaka atoroshe muri diaspora. Twabibabwiye. Guko na Big Fizzo je kuganira kumenye kwa Big Fizzo indirimbo nyine ntasangira twenda kumenya na Soshomura ninde bimeze gute, ni yahe experience warose canke washoye kubona umaze gukwana twese mwita mu legend ko n'umuntu amaze ko ibintu byinshi cyane mu cyo Burundi. Is a big legend, right? So ni ubwahe ni experience washoye kuronka gukwana Big Farious canke nahe bavyagushikanye nka wewe? Big Fizzo ni mukuru kuri ngewe. Indirimbo ze nazikunze nkiri umwana mutoya, nari umufana we n'igihe yaje mu Rwanda ndibuka nari maze gukuraho hari igitaramo nitabiriye yajemo icyo gihe na Roriro yari ahari ndakeka ni cya MTN hari ndakeka. So bari bafite indirimbo cyane zikunzwe cyane na n'ubu zigikunzwe. So Fizzo rero kuva icyo gihe nongeye guhura nawe tugiye gukora indirimbo ku bw'amahirwe nari naragize yo kubona management icyo gihe baziranye na Big Fizzo ndetse akageza no mu Rwanda no mu bitaramo ari babiteguye. So niho twahuriye. Fizzo yumva indi bihangano byanjye arabikunda. Aravuga ati nta kintu ntagufasha kabisa, avuga ati indirimbo
kuyikorana ndabyemeye turayikora gutyo so ikintu namwigiyeho gikomeye rero guca bugufi kwe na n'ubu bihoraho ntago nakekaga ko Big Fizzo yari kumpakora bitewe n'ukuntu ari muzi n'ahantu nari ndi icyo gihe so ni ibintu bitabishobokaga kuko nta n'igiciro byansabye kugira ngo mbikore usibye kuba yarabinyemereye for free waheje gukorana na Big Fizzo indirimbo turakumenye mu Burundi munye ukoranye na Don Bright abandi baririmbyi wifuza ko nabo ni bande abantu vote n'abandi ndababonye ndabona yuko dukoranye ikintu cyo baciza gusoma ndifuza gukorana na Double J ndifuza gukorana na Berry Music ndifuza gukorana na D1 na Fizzo na none ni benshi cyane asante turumva umwanya umaze ngaho zawa bamenye waje ubazi cyane D1 waje umunzi D1 ndamuntu nari muzi cyane ndamufana we akunze indirimbo kagiye kwa Don Bright agashimwe wakakiriye gute kuba uwa mbere wari kumwe n'abaririmbyi bakomeye ba MT number 1 bajya bose baba barimo mbwana ubwo atari muri liste wari kumwe n'abaririmbyi bakomeye muri diaspora ubaye uwa mbere twarabonye ingene waciye ugira reaction kuntu wowe wavyakiriye gute bon ijya reaction yonyene ira justify uko nari niyumva muri make it was not easy kuko ukaraba hari ivyo iyo umuntu akubwiye ukaza kugukota kuri performance yawe harimo byinshi nturi bumenye ivyo ari burondere n'ivyo ari byo ashobora kurondera ijwi ryiza rigororotse rimeze ukuntu ugasanga umunsi ntajyo nifitiye cankwe kuraba ukungene usara kuri stage ivyo byose nibikorwa umuntu agenda araba so hageze ku munota wa nyuma bamaze guhamagara bahereye inyuma bahereye guharura wa gatandatu kuduga hasigaye babiri batatu ba nyuma mani nabonye intoki zanje ziri gutayipinga ata telefone fisi vuga ibi nibiki but at the end of the day I was so proud of myself nari numva ndi fier kandi nari numva mvuga je narabona uko vema nakoze neza ntabwo it wasn't by accident so nari nakoze performance nakoze neza n'abantoye ku majwi byagenze neza ku majwi ya online nabaye wa kabiri ariko bashizemo bateranije na performance yanje shobora kuba mbere so muramusa agashimwe ucuza mu budi muri performance cyangwa guperforminga muri show Dikobu nyene atutagaruka kuri show bwa tutayizako ijya kagashimwe warose nka Best Diaspora Artist of the Year right kako nyene kuri wewe gasignifiki gasigura iki cyangwa gihufashe kazonahindura iki kwanza mu buzima bwawe ico kazohindura first of all turetse mu buzima gusa ico kazohindura nuko muri career yanje y'umuziki nuko n'amateka ni ikintu buri muririmbyi wese yama yifuza nubwo atari kuba ayo mafaranga y'izo modoka n'ibindi kwitwa gusa Best Diaspora Artist ico cyonyene cyari gihagije ugashiraho ugatera ko imiduga n'amafaranga ni blessings ni bintu twama twifuza twese abaririmbyi twese turifuza yuko hagera ahantu umuntu akabona yo talent that is worth something urumva yuko ikomeye ifisa ahantu wavuye niyo uri kuraja so for me navuga ko ni ibintu bitangaje cyane ni ibintu bihambaye kandi ntabwo navyakiye legerement vyoroshe navyakiye n'icubahiro cyinshi cyane nico cyatumye nishima dusubire kwa Social Mura uraje ijya mbere mu Burundi uje no mu giteramo abarundi bakwitega kiki iyi weekend ariko baratwumviriza muve ko ari iyi weekend yije bitega cyane nzaba ndi hejuru cyane bimeze gute hejuru bimeze gute imicanwa cyane tubwire ingene bitega iki bitegure performance ifite imbaraga kandi nzakoresha umwanya uhagije kugira ngo twishimane kandi bazaze kare kugira ngo tubone umwanya wo gufata n'amafoto y'urwibutso bizaba biryoshye cyane ndabizi neza ko hari n'abandi bahanzi benshi cyane kandi bakunzwe bakomeye bose bakomeye ukuntu bazabaryohereza igiteramo cya Dikobu right Dikobu ni ishabo ry'abarundi baba muri diaspora muri Amerika surtout ndibaza naho nyuma Amerika gusa ariko kaba bashobora gutorwa nk'umunyarwanda aje mu cyo giteramo byagenze gute byaje gute sinzi icyo giteramo wonyishura sinzi ko Vivance yari yanye reka Social Mura na Don Bright babanze batubwire nibyanka tumuhamagara kuko ngira ngo wenda gahunda za Dikobu zifite ukuntu zisobanurwa na ba nyir'ubwite ariko ku giti cyanjye ngewe urumva by'umwihariko kuba Dikobu ifite imikoranire na Don Bright kandi Don Bright nanjye hari imikoranire twagiranye so urumva ni ikintu ushobora guhita wumva byoroshye ariko nanone hakazaho niyo connection ya mbere yabanje yo kuba hari ibihangano byanjye byakunzwe n'abarundi batari bake icyo kibazo kitwishure umwe mu bari
muri team ya Diko. By the way n'umujurase mugenzi wacu kuri Rema FM, karibu bro. Asante sana, mbanze shimire kwanza na Black FM kubona mwatwakiriye. Nta byinshi mpava mvuga ariko muba mwabajije igituma bamwiyumviriye ko social mura ndeza mi social mura n'umuririmbyi akaze atobye nkuko hari ababivuga plus u Rwanda n'u Burundi turi bamwe. Mu Rwanda hari abaririmbyi benshi babizi ariko murazi yuko Dom Rider yarakoranye indirimbo nziza cyane yitwa Profile na social mura kandi murazi yuko yarakoranye na Big Farias na social mura. Nibaza yuko kugira hari ikintu abantu benshi batazi burya Dom Rider na social mura nibwo bwa mbere bakibonana, ntibari bwabonana amaso mu yandi face to face. Ndababwira exclusive urumva rero n'akaryo keza ko guhura kugira baramukanye hanyuma n'indi migambi bandanye. Nibaza ko ku bwanje Dikobu nta gihamana cabayemwo ku bukuru bwiwe akazakora inguva ashira mu kazi kiwe na profile byarumvikana kugira Dom Rider none uruhande rwa social mura ninde yacaruririmba jewe sinzi. Nibaza yuko bivuge yuko naguciyemo Vivance, bivuge yuko amasezerano Dom Rider afise na social mura kuririmbana harimo n'ino concert birimo. No Dom Rider barabyivugira mu kanya ariko nta masezerano bafitaniye ya concert gusa. Big mu Kirundi baravuga yuko hariho intambwe utera wavunitse bigaca bifasha uza kugufata ukuboko kugira bikunde ingenera gukura muri cya kinogo na Karon cyaze gutanga. Profile ya social mura na Dom Rider biri muri kimwe byatumye kuko Dikobu no muririmbyi wa Dikobu w'umwaka amasezerano ntitwinjiremo cyane ya Dikobu. Birumvikana ko bashobora kuba bagira ati mbega ubona gute tuge muri East Africa exactement ku rukundo be urusosho muri yamweretse bakorana ijya collabo nawe akabazi yuko profile tuyikunda datereza kuzo performinga datereza kuvuga ati mubona gute naka baciye bahura rero n'ubukuru bwa social muri mu Rwanda nangahe ingene bamwemera ingene indirimbo ziwe tuzizi byaciye byikora cyaraza. Merci. Okay. Thank you so much bro. Tutaki kumwe na social mula kwa mkicho Rwanda kihugo kibanye chacho hamwe na Dom Rider umurimvyi w'umurundi Mr. Abatovyi ivugire man shaka kumenya Vivance atubwiye ati gyambe mwaye muhuye like byari bimeze gute like vibe narahovye kwa ntari ndahari muga ntacu man narishimiye kumubona urumva twagiranye ibiganiro byinshi mu gihe ahaba muri Amerika. So nishimiye kumubona cyane na team ye kuko twavuganaga nyine en fait n'indirimbo twayikoze mu buryo bwo guhuza amajwi n'amashusho na shootinze ku giti cyanjye turayahuza director abihuza. Tuza kugiteramo tutaza kugiteramo d'abord I'm sorry shaka kumenya wowe nkawe nk'umurundi nk'umunyarwanda ari mu gihugu cy'u Rwanda ubona gute umuziki w'u Burundi? Umuziki w'u Burundi ni mwiza cyane, hari abahanzi baririmba neza cyane. Wenda ahubwo ikintu numva kibura ndashaka twifuza ko baba benshi nkuko natwe mu Rwanda abahanzi bamaze kuba benshi. So nibyo bituma umuziki uzamuka benshi cyane. Niyo baba ari 40 bari hit it's okay. Bituma umwanya munini uba w'abahanzi beza bo mu gihugu. Ikibazo cyanje kije kwa Dom Rider ndashaka kumbwire hari kuntu turatebana kuduha imiziki ukazibona turamaze nk'amezi angahe nta kibura ntutubeshe kandi abandi urabona ko ariko araduha cyane. Ubu basi wabutuzaniye ikibazo twitegeye kudasubira inyuma uko nyene Shendi bazo ko ahubwo mu baririmbyi bama barekura cyane ahubwo niruka umenga ni tereni bon ni wewe yego kabisa wibuka umengo nawe nuri siyo jewe kabisa bana n'umuvuduko isama jewe isama ni wabashushe sana bon mperuka gusora album ego y'indirimbo 11 nubwo zitari ikibazo ndibaza nuko zitari kuri YouTube nayo yazuba ziri kuri YouTube iba yateye ugwamo nuko baba ari abantu benshi ariko mfise plan yuko nzogenda ndasohora imwe kuri YouTube video idashoboye video nkayikorera akantu runaka ukuntu kugira ngo turi muri business twizereye ko uzoze turirimbira hirya ejo mbe ni samedi izo samedi si zose ariko ziri muri zo nzoziba uzotubanira nejo kwa gatanu ejo vendredi hava dusivya nejo ndagutwara kure nejo vendredi vraiment ndibaza ko tumwe muri turi muri album
tuzoba turi witeguriye gute kuja kuri stage imwe na Satbi na Fizo na Soshomura abo bantu barafise amazina sana man abo bantu bose ndabuba kandi bose nabo ngenda ndabirako uvuze umuntu nka Kidumu for me ni nka mutama wanje ni papa novuga umuziki nawutanguye kera ariko natanguye umuziki neza 2019 niho natanguye seriously nkavuga nti ntegerezwa gukuramo umusaruro mwaka kazi kandi byose ivyo vyumviro byose byavuye dukora indirimbo irimo iravuga muri background twicaranye Nairobi turiko turakora ndicanda mtamara mbwira Peti unaweza fika mbali you can do it guhera ico gihe ndibaza uko nakubise indirimbo nyinshi vraiment niho haje mu nyinshi n'abatanzania n'abakenya babwire Mr. The Don badoni kigane giteramo cha Dikobu kizobera kabiti gato kizobera muri Miki Club hari badoni Miki zibiri babitandukanya abantu hariho ngaha kuri Cedillac Miki shasha n'irya Avenue du Large nini ya duheruka kugirira Friends of Amstel yes niyaze bagende kuri Cedillac niri yanye kuri Avenue du Large so bari nzaza bahari nabanye dufise ngabwe bwa Black FM ni Soshomura ni Don Bright azahekeje na Kidumu Kibido Kibuganizo Satbi Big Fizo Estanish Mukombozi Vishulov Nziza Desire Legimo Music Club n'abandi batandukanye bazaba baherekeje n'abandi benshi baba comedian ba mutima ba comedian nk'umu MC Amipro yes so guys mubavuga gutajya bazi bacererwe kandi bazi base n'ubose bakubera iki barabizi vya sama so abaririmbyi bacire murumva abaririmbyi turi kumwe ndashaka kubaza Soshomura uzosubira inyuma 5 umwe mukoranye gato ntaguciye mu muntu ndabwiye amayo kwinjira okay amayo kwinjira simple ni 220 VIP 250 VVIP 100 hamwe na sponsor antiko baravyimva ko ataraya hatari bumvira amazina arimo ni ibintu bisanzwe cyane ikibazo canje kwa Soshomura ndashaka kumbwira uzova ngata numwe mukoranye igiprojet kinini byanze bikunze ntago byagenda gutyo hari project dumva nifuza ko twakongera gukora na Don Bright twanabivuganyeho kandi birashoboka abandi bose warubwiye n'undi wese washaka twabivugana ko nge nkunda umuntu ufite impano nta kindi bisaba twakora rwose kandi tugakora indirimbo nziza kubera impano umuririmbyi wa mbere muri iyi minsi kuva ndibaza kuva 2015 umuririmbyi ashitse mu Rwanda abandi baraza basanzwe bakora ibindi ariko umuririmbyi ubaye wa mbere ushitse mu giteramo mu Rwanda umve ngo uzobabwira iki abandi shitse hariye mfite agahigo kadasanzwe kandi ni byiza ko ibitaramo biba kuko covid yararangiye nta bintu ubu ngubu ntago wenda twavuga ko yashize burundu naba ntangaje amafuti kuko irahari ariko uko biri niburo birashoboka ko abantu bakwisanzura bakishima ni byiza cyane ko abanyarwanda baza bagakora ibitaramo byinshi ndetse nkuko abarundi bajya baza mu Rwanda bakabikora hari uwo mu Rundi ubona hari yabishitse nawe ushobora guhamagara pardon tureke Big Fizo undi murundi bishitse naho gategura igiteramo hariya mu Rwanda uhamagara tureke Big Fizo asanzwe azwi undi na Don Bright ashaka kumuvuga ni bo Don Bright namuhamagara Fizo namuhamagara kuko mu Rwanda baramukunda cyane nahamagara abo hanze bose navuze barumvirizwa cyane mu Rwanda yaba Double J yaba na Kriku bakoranye indiza ndirimbo z'amahiti so barakurikiranwa cyane Satbi indirimbo ashobora kuza karimba indirimbo zose album yose bari kumwikiriza so urumva ko baba bamwumvise cyane ahamugabwa Black FM mwaziranye n'umwe novuga sinzi ko ni nka manager wa Don Bright sazoro mu videographe Landres behari yanya mu videographe twemera cyane akomeye cyane hari igikorwa kigiye wowe utegekanya gukora nawe genda gukorera kugira ngo werekane harashya impano z'abarundi hari byose bivugira nga hari ndi abo ndashaka Don Bright ambwire kuko igumukorana na Landres bigusa ubucuti bafitanye n'ubwahe ni bimeze gute cyese ndibaza ko atawundi mu producer aranyegera vraiment ngo dukorane ngo ni hanze wundi akakwegera uzocushira ku ruhande Landry oya sinzo ntamwa umwana nubwo yogenda karongorwa akagenda hirya no hino
ntaca yihakana abo bavukana canke abantu vraiment Landry n'umuryango Landry ni family Landry twavanye kure Landry twavanye akiri umunyeshure remember none twogera ngaha je no ndamuta for what reason kandi tutabeshanye rega burya navuga yuko babandengeye kuko ugiye ukaraba ari mu ba producteur vraiment bariko bakora ebana mvuza amahiti no bambeshe bariko bakora imiti gusa corona yokira abantu bose bakoze ibintu nk'ivyo Landry akora nkuko nibizima nawe uramuteye amashugwe tukiri kuri indirimbo zawe hari ukuntu kenshi aba ba diaspora nk'ubu bavuye no twumvise ko bafite igikorwa bariko barakorana ari babiri wowe hari umu diaspora muba mufitanye igikorwa oya na none uravyimviraho ho basi bon why not hariho nabo twama kandi ndabakunda rega nabi wacu ni ukuvuga yuko ni vya bintu navuga kare ni chemistry hama n'umwanya timing the right time empty na ado kuba barakoranye nuko bahuye ngaha at the same time uvyibuke bari baje no mugiteramo urumva yuko so for me nanje ndavyifuza umunsi umwe umunsi vyabaye no kuvuga muzovyakira baca mugani mu kirundi ati kora hasi ukanyibutsibuye wavuze uti Landry Sp mwavanye kure hano hangu babo tutakibona murababona mu beshi uvuze ko mutababona okay naje dushaka kumenya We Love Music imeze gute baraho kandi bama bariko baririmba bafite ibiteramo n'ibindi baraho bacha muri DB Music kuba muri DB kuko DB Music is a 5 years contract ico contract ivuga imyaka 5 ya contract nico ivuga ariko makuru dufite binavugwa nashaka nanye bivugiye yuko mutagikorana bivanye ivyo mushaka kwa mwarumvikaye bitakunze neza aho baba bihenze kuko kuba tudagikorana ntivyakuyeho impapuro zuko dukorana sivyo no kuvuga ibiriko bikorwa byose nubwo noba ntabirimwo they still owe me iki giteramo bafise New Generation Tour hari cyo mukiziko ubise jambo yerejeko naryumvise iki gikorwa New Generation Tour hari cyo mubiziko nukuvuga nacuzi kandi tubwiye ko bakiri wawe nico navuze nti nubwo twoba tutari kumwe sivyo they still owe me ndibaza ko birisiguye kuko muri make ntabwo no kwirirwa ngenda etande kuko umwana ari uwiwawe nubwo yogenda karongorwa hanze agatembera agakora amafuti hanze hari yanahiya hose agakora amafuti hirya no hino umwana aguma ari uwawe until wowe uvuze ati ndahevye ariko nk'ubu unyahajundi muravuga ati shaka umfashe bivanye n'ibishaka warahuye navyo ko turabizi ko We Love Music barabaririmbye ba Landry Sp kuva kera nimba twamenye We Love Music twamenye kwera Landry Sp turabamenya nako warusanze ukwana Landry Sp igihe mwahamagara conférence de presse mutubwira mwabidusiguriye vyose twamenye kubera we wamenye We Love Music kubera Landry Sp nkuko twabyagenze uko nyene ariko bo baje kwana Landry Sp mugabo bo baragenda ndakifata uko nkuko namye bavyivugira nk'ubunye dufate nivyo mwafashe twatuzi ivyo makontra navyo twatuzi kuko ugegeje kwabwira niba kugira tuca ko turareklama ivyeke contract wange ivyo genda kuko ntibirahera neza haje undi muririmbye ko twazi ko mufite umuti wo gufasha uze ko bitarahera neza ntumva ko bakira abanje bo nawe yavuga sawa bandanya akubwiye ngo haje abandi ubafasha abandi bantu baje abandi baririmbye deja naramaze gufasha umupeti yaririmbye Murenge sinzi uko mwayumvise Murenge imwe yakorwa kwa nije namusaponze kandi jewe mane gufasha umuziki turimo kuwufasha ntabwo yari ni investment ariko ni investment ku bana b'igihugu uno munsi nubwo bogenda bagakora ibindi by'iwabo bagakora hiyo wowe ari uwo kubaza ukavuga yuko utazi uko babaye muri DB Music turabizi ko bahabaye hari uwo kubaza ukavuga yuko batafashijwe na Don Brighter icyo cyonyine kuri jewe kiratahije kirahejeje ibibazo byose kuba uno munsi bashobora kumvwa ahantu hose babona amaso y'abantu muri za mu Bwongereza muri no mu ba Mexico
barakora ama remix y'ibintu y'indirimbo zabo ntabwo vyitwaye yo man twe turirimba ikirundi no kuvuga hari umuntu ari karashira yashizemo inguvu yashizemo ukuntu ukuboko kwiwiwe ahantu agera mu Rwanda nimba babumva hose babumva uko bavuga bati okay hari umuntu ari karabafasha ibikorwa byabo ari karasukuma izi ndirimbo zabo ziravuzwa talent mu Burundi ni nyinshi gose ntabwo jewe no shobora gufasha abantu bose bari mu Burundi ntavyo no shobora ariko kuri tujya dutonyi tujya dukenyi twanje mfise umutima wo gufasha abana mu Burundi and that always will have be the same ntabwo bizigera bihagarara so nico gituma haje ijya You Got Talent hari You Got Talent yaje yagwa media yaje kugira ngo ifashe abo bandi bana baza baraza mu my inbox bashaka ko bambwira ngo ndabere management man urazi kuba management y'umuntu murabaza abantu baba manager b'abantu birakomeye cyane ni stress guhera ku mano no mushatsi ugahagarara unacheza so kubwira icyo nca nkora ndabaha access ku ma media nshobora gushikira nkabaha ibikorwa byabo hama nkabaha access nkujya twamukoreye na video audio na video wabaye wa mbere tumukora audio na video turashobora no gushitsa ibikorwa by'iyo mu bandi kugira ngo nihabone ku wundi muntu wundi mugwiza tunga ashobora kuvuga ati uyu Peti ana talent you know what let's push him tumuduze tumushitse hejuru ahari hose gangahu amenye yuko isi yose irikira muraba it's his time now to shine my part naragikoze ico niyemeje naragikoze ni nkuko nabandi bari nyuma bazoza baza baduzwa uko nyene good okay Giricho mwibariza Hansange Giricho mwibariza Twagiye Umutima wanje NC yutangure gatoyi Avuga yabandi ayabo bakayicarako Super level Kigali Hansange kuri ryabuye Hansange hamwe nge nawe dukunda kwicara Hansange Giricho mwibariza Hansange umutima wanje uransha umutima wanje uransha Sheri baju reka nkwibwirire amateka yanjye anyemera kutazongera ese witeguye ko mu rukundo ruhagije nitakupa chochote utapenda my boo lakini maumivu ya moyo ndiyo sitaki tomorrow Oye, Hansange kuri ryabuye ni social mura kumwe na Big Fizzo Big Farious mugani Desire Gikundiro The Living Legend aho bari kwatubwira ati Hansange ati ku munsi wejo muri Dikobu hariya kuri Mikimo Hansange witwaje 220 byawe gusa uhansange witwaje 250 gusa nanye no Hansange muri Miki ugashe ko nizo performance imeze neza cyane ushaka kubona collabo imeze neza cyane ya Don't Brother kumwe na social mura naho nyine karibu cyane kuri Miki atarukuvuga ibigambo comme c'est vous donc za Fizzo ayibuka ndayibuka cyane subizima gato okay subizima gato kwa Fizzo subizima gato Fizzo atangurira bati nakindi bazi atarukuvuga ibigambo comme c'est fou on s'aime beaucoup malgré les jaloux So abantu mukunda Big Fizzo abantu mukunda Satbi Kidumu Don Bright Social Mura abose n'abarivyo bazo bari hajya Estanish murambizi ko abo bose n'amazina akaze cyane mu gihugu so tubatumira ejo rero ni Avenue du Large kuri Miki bamvise ko ari ahantu mumenyereye Friends of Amstel aheruka kubera so muze kujya nyene mwaje muri Friends of Amstel karibu sana karibu hama nibaze ko azuba ari jya mbere uririmbanye Social Mura na Big Fizzo kuri stage
ntabwo ari ubwa mbere mu Burundi apetitwa mu Burundi ya mu Burundi azari rya mbere na Don Bright kandi antikazo ari ibintu bya hatari badoye je ndiko ndabona umunezero wa Don Bright gituma abantu bose ari mayindi bose ntibazabari abaririmbyi bose yaririmbanye benshi Kidumu mwararirimbanye urumva Kidumu azoja kuri stage mudugane Soshomura mujane azarindi micanwa hariya na Fizo donc abantu rero mukunda kuryoherwa turabizi yuko muri iyi minsi yana murazi ko ari byo byasama munyaruke vraiment ndakunda ukuntu uteye ndakunda ukuntu twenga ndakunda ukuntu Don Bright aririmba ndakunda ukuntu Don Bright performinga ndakunda ukuntu Soshomura twenga bro urabe neza rego uruhungu wawe ukura ariko aravuga ibintu atari cyo kuvuga by the way hari indirimbo ya Soshomura kumwe na DJ Phil Peter ngende mudakunda sana bro sana agamata go gajoshe ndagagome nongiki ngagamata gaga agamata go gajoshe oya soko turabizi urwo rurimi rw'iwacu cyane ako kantu karayitinze cyane kubera umuntu witwa inyogoye so niko yariririmba rero yes uragenda kuri mariage yiwe entre temps wari muririmbye cyo ndavyibuka inyogoye okay cyara tuyago niba twe tumumiye mu Burundi by the way so Tasha kumwe na Soshomura kumwe na Don Bright ariko tutaturangiza igano cacu turangiza novuga n'abatumire bacu baje kutubwira ivyerekeye igiteramo ca Dikobu kizobera kuri Miki. Alright, kizobera kuri Miki ku munsi West 2022 aho kwije twabwiye amahera bimeze 2020 tikisanzwe ushaka gutanga sponsor mu majana 3 cyangwa miliyoni ariko kiyo jaje sponsor kiba kintu na kuri 50000 VIP so gatoye mino shicha dufise kibazo ndakibajiwe mugabo umavuga kumatsika bavuga ndabibaza ibintu byo muri Miki mwebwe ariho kiri musanga bamavuga miso single sponsor cyamara atagwa vyase cyangwa bafa gushaka sponsor reka tubaze Don Bright kuba ariho ni kugira habeho abayatanga sponsor no kuvuga yuko urashabikiye una support una support iyo kazi maana nawe urashobora kuyazana iyo sponsor ugashira hajya bagashira hajya ngo black sponsor ariko ndani bagiye ahubwo kubaza Don Bright kuki mwayise genre ni diaspora homecoming diaspora homecoming kuki mwayise gutyo bon to be honest nije nabicaguye why because the idea ya Dikobu bari bafise ni yo guhuza cyane supportinga cyane abasani bari inyuma y'u Burundi no kuvuga baba hanze cyane nka America sivyo so ufashe abantu bari kwijya ijya flyer tukuyemo social sivyo abariko bose ni abaroko hamwe n'ababa hanze no kuvuga ababa hanze hari Nziza Desire jewe na Kidumu sivyo abo baje mu rugo no kuvuga ni abasangwa nabo hanze bahuriye hamwe that's a diaspora homecoming no kuvuga diaspora baje home baje mu rugo no kuvuga tuji wacu ntabwo ari hashasha safi sana en tout cas merci beaucoup kuciyumvira ni byiza cyane so nimba atakindi kiyo canka ata kiri ngo ushaka kushikiriza tubashimire cyane ko mwashoboye kwakira ubutumire bwacu tugushaka muri Black FM duhere kuba muhira hari yanyu murakoze cyane gose kandi bandanye ufasha abantu ntubihagarike ntabendese ubihagaritse nzobikwishyuza ntabwo ushobora kubihagarika kuko umutima ntabwo nawo hawe n'abaririmbyi hawe n'Imana yamaha umutima wo gufasha nanje mbandanya mfasha nuvuga akondose gatonye gasangira n'abandi tubigirwa sivyo icyo kuvuga nta kindi atari gushimira Black FM no gushimira mwese mwadutumiye hano mwene mwatwakiriye neza vraiment turisanze turi mu rugo nyene ibintu bene ivyo hama no gutumira abanywanyi bose nimba hariho umuririmbyi ufana kuri rya fishi genda umushigikire go support your own people kuko at the end of the day this is all we got twahora tugenda tuvuga cyane ngo bazana ngo abantu bo hanze ngo niho umuntu wo hanze aje dutanga ibihumbi 100 sivyo ariko abi wanyu
munanirwe kugenda kubasaporinga kuri 20,000 ni make cyane nawe babwiye ko amazina ariko arakaze cyane nigihari bari baherutse kubona Farias na Satbi on the same bari stage hamwe ndetse dushiremo Kidumu umu étrange Soshomura nigihari wari bwabone mu none tureke kuza kuryoherwa erega tuzabisiga omba ibyo tuzabisiga ntabwo tuzaramba imyaka ijana ni myinshi nayo niteze so kuri ivyo birakukawia ngoma ndabatumira abantu gose by'umwihariko baze tugende kuryoherwa no weekend yatanguye Soshomura yes sir bamaze yose ni gute Mugwaneza Lambert naho nakuye mula abantu benshi ntabwo bajya bimenya Mugwa yes Lambert ariko arakandi kazina kankujije dynamic uri strong sana dynamic uri strong dynamic okay merci sana wakoze cyane kuza muri Black FM wakoze cyane namwe kunyakira ndetse na timu yose DJ ya mwakoze cyane no kuza mu Burundi kandi ni karibu ubwire nabandi ikintu nshaka barabita babyibwira kuko deja barabizi uze ikintu nshaka nkorere gusa gatoye uri umuhinga kandi bikora neza bigashima right shaka ukora akantu gusa ka Black FM nyine wayisanze kakaririmba aha nyine kandi okay oh Black FM Black FM is so Black FM, so sweet Black FM. Stay in touch. Asante sana, merci beaucoup. Oh yeah. Ça y est, c'est quoi fréquence. Dona 4.9. Oh yeah. Na chama sa tujanye. Twashimiye cyane. By the way tweze umwe N7 tuvugize tugaruka kandi kiganiro. Tunabarekeza kwazi yuko bafite ibikorwa byinshi bariko baritegura in Black FM. Thank you so much.